पाउसेदी युम्फप ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी कोर्ट न मराल लेते आइख्रबा लुखोसै जौबो हंजन हंजन मारान सिरकपा याबा ngamloi achum कोर्ट न मराल लेते आइख्रबा चंदेल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गी हानगी चेयरमैन लुखोसै जौगी मथक्ता लमदम मसिकी तोंगान तोंगान बा लुक खराना मराल के सिदुना वफम के थमलकलिबा असि achumna याबा ngamloi हाइना लुपसिगी चेरोल अमना हाइरे असुम की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी खाइमिलेन दोंगेलना थादोरबा चेरोल अमना हाई लुक खराना लुखोसै जौगी मथक्ता मराल के सिबगा लोइनना कोर्ट अपील तौननबा डिमांड तौरकलिबा अमदे डिमांड अदु फंगदबा तारगदि खोंजन के जंगसिलकनी हाइना केहलकलिबा असि अचुमना अक्सिना लवे चौराकना सही अनी मखाई हेना थिजिन हुमजिनबा तौरकलबा मतुंगदा कोर्ट न मरा लेते हाइना राय तादुना थादोरकलबा जौबो अमुक री इन्वेस्टिगेशन तौननबा होनरकपा असि मरम चादबा वफमने इन्वेस्टिगेशन की मतुंग इन लुखोसै जौ मरा लेते हाइना थादोकिबगा लोइनना इन्वेस्टिगेशन अदुना मराल लेरंबा मियोय अदु फादोक पिख्रबने मखातना मराल लेत्रे हाइना कोर्टना लाउथोख्रबा लुखोसै जौबो अमुखना अवाबा पीदनबा लेंगाकना होनगदबनी हाइना अचुमना लेंगाके पुनिंग चिंगसिलकले करिगुम्बा हिरम असिदा लेंगाकना तुमिना लैसिलबदी अचुमना तुमिना येंगदुना लैरोय लुपसिना लेंगाकी वार ऑन ड्रग्स मपुंग फाना सौगतली लोइनना मराल लेदबा मियोयदा मराल सिरकपा लुपसिना थेंगरगनी हाइना सेरोलसिना हाइरे अतोप पाउ अमदना देशाम की तरह का मपलक सुबह मपो कुमन पांगथोखरे मितई में की ओजा चनिपान हुंफुगमरी पिबिनाबा सेंटर द प्रपोजल थाखरे एजुकेशन मिनिस्टर प्राइवेट स्कूल की ओजादगी लेंगा के स्कूल की ओजाना यामना फबा हेले स्कूल सेंगुतबना माहिरोय लेदबदगी लेंगा के स्कूल की ओजा सिंह कांगखथांग ओनबने डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देशाम की तरह का मपलक सुबह मपो कुमन थौरम ngasi JN Dance Academy da pangthokre thaurom asida chief guest oina saru yakiba education minister Sorokhaipam Rajana aike aikhoina loan khudimak hajinba tamchinba da kanai loan sing asi tamduna aikoi ki wakal lausingda yaukhiba da mangjaba kari mata leite aduna sanskrit su ariba loan ne masigi damak sanskrit gi school kharada sanskrit tamnana ba school hangbada center ayaba pirakle masida natana Nepal suba schedule da san khraba mitai mek kisu मणिपुर ओजा पिरकनबा सेंटर खंगन केबगा लोइनना संस्कृति की ओजा चंगा यांखे मरी अदुगा मितई मे की ओजा सरिपान हमफोगा मरी पिबिननबा सेंटर प्रपोजल थागरे माना आइखि नालमके मितई मे तमलिबनी आइना तमलिबा अमदे मितई मे की ओजानी आइना लैरिबसिंग मितई मे की असेंबा ओजा अमत नते अदुना सेंटर दगी अयाब असि हेक फंगबगा मितई मे की निंगथिना खंग हैरबा ओजा सरिपान हमफोगा मरी असि आपसिननबा होनरगने दिसंबर की सचत मापंदा सेनापति दा फंखिबा कैबिनेट मिफमदा मितई मयक असि पब्लिक सर्विस कमीशन दा मितई रोल दा एग्जाम थाबा याबगी असेंबली दा एक ओनख्रे कैबिनेट मिफम अदुदा पब्लिक सर्विस कमीशन दा हाना मितई रोल बंगाली हाना जाउजबदुगी मथक्ता मितई रोल बंगाली मितई मयक ना थाबा याबगी अयाबा लौख्रे हंदकी फेब्रुआरी थादा असेंबली सेशन दा मितई मयक ना थाबा याबगी येकदु अमेंड तौरगा एग्जाम असि मितई मयक थाबा यारगने लोइनना असेंबली दसु सुंगसोय सोयदना पास तौगने स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर अमदे हेल्थ की लमदा अमदे तोंगन तोंगन पा आइटम के दा लाइक लाइसु तमलगा मागना हाइजब लंबी अदुदा मणिपुर लेंगाक मथौ तहननबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दा यावरे मासी एकोने थबक कोइना पांगथोकनबा होनामिनसे अमरमदा कॉलेज सिंग असि हौजिक चुमनातगी लाइक ताकपीबा खक्तना यारक्त्रे इंडियन कोविड-19 वैक्सीन दा पॉलिटिक्स यावरे भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन असि हौजे क्लिनिकल ट्रायल चथरिबसी बैकअप वैक्सीन ओइगनी आइना एम्स की चीफ डॉक्टर रानदीप गुलेरिया आइरे वैक्सीन बु अप्रूवल पिरखिबसीदगी पॉलिटिक्स की थबक होरकले ऑपोजिशन पार्टी सिंग मपुंग फाबा क्लिनिकल ट्रायल लोइद्रिंगदा अप्रूवल पी आइना खुदोन बिथिनरकले कांग्रेस के सासी थरुन ट्विटर हाई कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल चथद्रे अप्रूवल पी बंगनमली अदुगा खुदोन थिनिंगाई ओय मपुंग फाबा ट्रायल चथबा लोइद्रिबा फावदी मसी सिनरोइदबने मरकसिदा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इंडिया दा सिनबा याय हौजिंगमक्कीदि सेरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन ना मपुंग ओइना सिनरगा भारत बायोटेक ना बैकअप दा इमरजेंसी यूज खाकी ओइना सिनबा याय आइना डॉक्टर रणदीप ना हाई हेल्थ मिनिस्ट्री नदी वैक्सीन असिगी सेफ्टी अमदि इम्यूनोजेनिसिटी दा पीबा डाटा सिंग लेंगाकना खनबा एक्सपर्ट कमिटी अमना येंगचिलबा मतुंग दा पब्लिक इंटरेस्ट दा इमरजेंसी ओइरकपदा सिननबा अप्रूवल पीबने आइरे वैक्सीन असी फेज 3 ट्रायल चथरी अदुगा पार्टिसिपेंट 15,000 की मनुंगदा 12,900 टीका थाखरे आइरे
ड्रग कंट्रोलर जनरल DG Somanina ai vaccine asi restricted approval pirabane masigi result safe ospa aduga immune response su matik chana phangi aire baraga sida laingak na karisu thoksa tana tuminda laisindun lairibase suicide tawtuna sirakpa ngaiba male association Imphal West District BDF Welfare Association district asidagi BDF Warsanan amalai khidaba matamda sel oina tengbang piba tharumgi saruk ama oina district asigi reserve line da leramba aduga Edis oina lampel court mathau tarumba thangmaiban hijam dewan legaidagi khomboksam inausa masagi anaba amana maram oiraga augiba December kunda Jenims da laikhidre KS inausa na manung matam chatan da laikhidabada association asina thamoi sokna nongaitaba phangdokjari loinana imu manunggi awabadasu saruk jajari amasung sel loina lupa lak amaga makai maki apukpa KS tombada khusin nakhe ngasi Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada Association asigi President MD Riaz Khan ai government na BDF sing da piriba khusumal khara asina hingligai matam dasu masathok na marik mahau yauna hingba punsi oiba ngamdana upai leitraduna apangba khara saraga imung pujan bamisak aduna leikidabada ason baba mama pana karibo problem kine matang asida lengak na karisu thoksadana tuminda laisinduna leiribasi BDF sing amasung BDF sing gi family sing suija tawduna sirakpa ngaiba male Maramaduna athubada miyang changbituna matik chaba talap pibiu aiduna association ki maikidagi appeal tawjare association asina district asida laikhidraba BDF sing da lupa lakh amamam pirambane aduba anuba sahi lising ani kun mathoina lakpada lising jangkai akotuna lupa lakh amaga makai pibage khudong chadabadu KS inausadagi aujare loinana on duty da chokpa panba yaurokpada hana lupa lising tara pirambadu anuba sahi lising ani kun mathoidage medical report ki matung ina lupa lising kunthra phawa pigani loinana district asida tawjariba welfare asi district asigi SPK S Megasun ragi mideng makhada salai jaba ngamjabane loinana welfare asida thawai aviduna support tawbiriba district asigi concern authority asuba minungsine maramaduna BDF sin ajamna dutiful oibaga loinana discipline jauna mathok tawbina bakangan jare numit khaidok laga ima kaithel angana bathorang paikhat hanninge Joy Kisan Ngari gali Sopkam Residential Development upon Belup Kaubelup Ama ngasi thangmai ban kendra ki MLA khomukchap Joy Kisan na mayai tang balauduna lup asigi thawmi singa loinana thangal bazar ngari gali da awdokre thawrum masigi mari lenana MLA Joy Kisan na ai laibak asida COVID-19 ki vaccine chu athobada puthorpa yabage oithokpa leirabana thong hangandana leiriba ima kaithel sing amade Imphal ki gali masa masa sing da thong londuna leiriba dukan cheng numit khaidoktuna thok hangana balengak na thorang paikhat biu Imphal ki ngari gali asi lalwal itiki lamda yamna maru oiba mafam am oijarabasu residential gi area amane hariba mafam asi laingak na natragana mari lenaba lupsingna lalwal itik lamda paikhalak pathabak thoram singi matang da apam pam da phongdokpak ngamnaraba apun berlup ama lengkat pasi afaba khongthang ne laingak na su mafam asi da chawkhat thorang thabak thoram paikhat pada mafam asi da khundari pam yam da sokleidaba mawung da paikhat biu haike ngasi ki thorum adu da ngari gali shop kam residential development apunba lupki vice president Naurem Joy Kumar lupasi ki secretary L Loyumba lupasi ki treasurer L Pancha Joy amasung thamaiban kendra ki ward number 35 ki member MG Ten Singba miyu chungju sarukya khe nakala maromda magi nupi furaga hatli haiba maralda phakhiba hajnam sanahanba police custody da thawri yalaga siramle Magi nupi furaga hatli haiba maranda hokiba December thagi sajat kuntrada Bisnupur police na phagiba haisnam sanahanba sahi yangkhaini thoi apokpa laikhidraba haisnam angau ngasi ayupung 5 minute kunrom chatpa matamda Bisnupur police station ke police custody ki toilet ta thawri jalaga siramle aire laikhidraba haisnam sanahanba Bisnupur district ki manung chanba thinungai ward number 8 ki thinungal makha legai dagine mag hokiba December thagi sajat kuntragi numidang pung 9 rom tabada magi nupi phuduna ate aiba maralda police na phagibane asi bhaksang adu postmortem tawraba matung imung manung amadi lekaina yanabu purakpadagi laukhre aire laikhidraba sanahal masa mari lehore thaudok asigi matangna macha jaima aislam priyokantna phongdorakpada police station jawbaga siri aina paulakpa asi khara nuaite numidadu aiki apokpa custody da arau temna lehowi haiba pau phangjage aduga thawri jalaga siri aibaji khardi chingnaba poge Mari leina basing asumba langla langjin puthokpiyo ipagi asumba puthokpa miyamna mateng pangbiyo aroibeda content sik asigi barwaiba pau khara asiba pau thamjariba
Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbi bopna bopa thagachari channel asin adamda kanarabadi subscribe tawbitri basina subscribe tawbiru loinana like and share tawbusu kawbi ganu puna makpu amuka na thagachari